بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Mahuli, lumatun kita niyo labang pangadjian hamadat al-balagha. Inkaon na to hamahapon ini pagtawagon al-majaz al-mursal. Al-majaz al-mursal. Unin hati si majaz al-mursal. Muna yung majaz naka na to na yung ma'na, kalimah, piyakay siya, habukun ma'na niya kari asali. Ada punin mursal, inhati si mursal, اسم مفعول سن أرسل يرسل فهو مرسل وذاك مرسل. إن هات اسم مرسل أم إن لون تبيهان بيا بيارا أتوا كم بيا بيؤلي مرسل ويرؤن أنوبيني بيا تيوغت سج ويرؤن يولنا مرسل أرسله بيرانية. تمام؟ نعم. إن مجاز مرسل باختصار هاو kan ya supaya kapahaman niyo إن siya majaz piyakay in hambuk kalima habukun ma'na niya kari asali. Sumagawa in alaqah in parsugpatan ghairil musyabaha. In parsugpatan relationship sing kabtangan. Amin piya kay habukun ma'na niya original bukun musyabaha. Katumtuman yung musyabaha at isim musyabaha nag-anggil, nagsibu. Sahih? Bangin majaz piyakay in parsugpatan sin majaz amo in original ma'na iban sinamo in ma'na ba guyaon musyabaha nag-anggil ang kansila amo in piyakay sabab aung pag-anggil in pagtag ka na isti'ara bangin parsugpatan in alaqa musyabaha uningan isti'ara. Sahih? Bang in alaqa ghairil musyabaha in parsugpatan bukun pag-anggil ingan niya majaz mursal. Tamam? Hada biikhtisar. Balikan ko. In pagbiddaan sin majaz al-mursal iban sin isti'ara. In isti'ara majaz. Tamam? Inni la ara ru'usan qad ayna'at وحان قطافها وإني لصاحبها. Isu nagkabtang in Hajjaj biya anggil niya in bunga biya sin ay in biya sin bunga na hihinog unoin parsugpatan sin bunga iban sin unahin iban sin unoin parsugpatan sin bungang kahoy, iban sin alimtila, amin na hipo, sibo. In bunga, amin hipo sinamuin luon niya na makaon, damit kanin hipo sin halawm niya. Jami' limtila. In pagtag sin majaz bihad to majaz isti'ara. Sabab in alaqa musyabaha. Tamam? In alaqa musyabaha.
Naam. Bang in alaqa, bukun na musyabaha, majaz da. Sa in alaqa, bukun na musyabaha, una na yung pagtag, al-majaz, al-mursal. Tumtuman yung sadya. Bangin majaz yan, in alaqa niya, bukun na musyabaha, majaz, mursal, inhug niya. Uno naman in alaqa, parsugpatan, relationship, bukun musyabaha, amoy nasabot ko yaw. Aun waktu mahinang in alaqa sababiyah. Aun waktu mahinang in alaqa musabbabiyah. Aun yan in alaqa juz'iyah. Aun yan alaqa al-kulliyah. أو علاقة اعتبار ما كان أو علاقة اعتبار ما سيكون أو علاقة المحلية أو علاقة الحالية بang mo yan naparok makalurup ka umalawm pa Quran iban sin hadith iban katanaman mutud ka ma'nahan in Quran iban sin hadith tamam bang mo yan kapahama pilen na in علاقات مجاز المرسل سببية مسببية جزئية كلية اعتبار ما كان اعتبار ما سيكون محلية يبنسن حالية na kaibanan madrasa pagpapangadyan eksan na inikatan way na long niya bihan nati kung maliso sila sin maputali inakal pikilan nila mahisuha sa magtali maraw palaw na eksan na magtuy diretso na magtuloy. Nang kanda, daw rugtul pa mga buli saying, di na magkudlan. Poy. Di lang ta ka mo upama. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin iban sin Nabi Yusuf alayhi salam, alawm sin jail. Amoy nakapanakainup. Unin ari niya. Nagpuhon siya Nabi Yusuf. Limpal halom sin Quran bang uno in ari sin tawid. Unin ari niya. Qala inni arani a'siru khamra. Inni arani a'siru khamra. A'siru khamra. Bang mumanahan, inakulong niya kita ko. Alam simpanagain. Halom indan kulong nin ako nagpupuka. A'sir, asara, bima'na nag-squeeze. Bang hasinog uno. Nag-intus. Mag-intus. Puka, mag-intus. Hardware yan sinsinog, mag-intus. Sa kaulaw-lalong nina kung nag-iintos, alak. Alak, khamar. In alak liquid, tubig. In pangasubo, mapuka mo in alak. Alak in pagpukaon, tubig. Atawa in pagpukaon, bungang kahoy, anggol, grapes, at tawakan apple, pagpuka, pag-intusa mo na yung gumuain, inuno na, inalak na. Pagguwa sin grapes, pag-intos bihan, gumuain tubig. In tubig, ito di pa siya magtumeh ng alak. Patukon pa siya bihan, halawm sin, luluunan. Kumbis, lakon marayaw, amo na yung pagtakon simbasa ang galis, amo yung long niya, nutan, fermentation kaning pagtagyan. Ami maghinang na sila alak. Hibutangin to ay ingkwan, habutangan, bubutangan. Di ba si mga maghinang mga ano ba ni mga Bisaya mag-inom mga ano ba yan? Tuba, ha? Pagbutang siyan. Malugay pan. So ay siya rin magkaukab. Pag-uusyad to mahinang siya alak. Malugay. Magbukal pataas bihan. Pag-uusyad to, pag naugsin amuin paso, bukal niya pa mo na mahinang na siya, binigan na. Ang kandaha syara sinakam Islam, bang siya wala panahin ng binigar, yaon pa siya haut sim binigar, iman sin alak haram, di man dyan. Kandaong kayo ng mga restaurant, kung magkadto pa mga daan, mga hula Bisaya ba yun? Aun siya, pagpupuntahan, tao iman sin binigar nila. Yung binigar nila bang muhamuton, hamut pato dalak. Di patuwa. Suka, sabi na, di paalak.
Unin hukuman haon. Bangik. Suka na siya, tawa alak pa. Ako hapamaham ko. Haut pa siya, wala patud siya na sampurna na hinang suka. Haut pa siya sin, mga 90% in siya alak pa, harap na siya dagan niya na harap pa kain. Harap pa sukamin, manjari na siya, amuin kuanon si mga manus. Kanda bang awang bihad, tumaning ka magtangkis, tangkis ko. Na, kung padto ko. Nabihaon, impangasu. Bang mumaanahan, hahakikat niya. Kikita ko lang nin ako nagiintos, sa panto nagiintos, alak, tubig. Kudan ba imaana? Yan, nung ko sintaw lang ni may, tamaintos lang nin alak. Sinimpag-intoson lang niya, anggol. Unin jawab. Nabang ko imayan lang mo, bihan ng Quran, parat sayahan na sadya, lang sintao, takasan laing Quran. Wrong Quran. Na, mahinang sabab, wrongon sintao yung Quran, sabab simpamaham mo na sakit. Hihinglaw yung pamaham mo. Na, dahil di mianahan ka to sin mga ulama. In khamar dahil di majaz. Bukun makna niya rin di amuin alak na to. Tamam? Sumagawa. Niyanan siya rin di majaz in alaka bi'tibar ma sayakun. Bi'tibar ma sayakun. Niyanan siya alak considering amuin mapuas after na maghapin dahing hapagpuka sinanggol patukon maghajat pila adlaw patutukon dahin doon puas siya to amunay mahinang na siya alak amuat yung pagyanon sin majaz inday hindi long niya majaz in alaka imparsugpatan sin khamar iban sin anggol bi'tibar ma sayakun considering magjatuha mo in future. Amo ni hati sin bi'tibar ma sayakun. Kaya pahaman? Uning maksud sin Quran bi'tibar ma sayakun. Ma ma'na i'tabara? Ma ma'na i'tabara? Consider. Bi'tibar hati niya considering biya mo consider na susungon magjato mahinang da siya alak. Amo timanan. Bi'tibar ma sayakun. Uno yung alaka bi'tibar ma sayakun. طيب ilan takamu ayat ambo قال الله تعالى ما sulat nasabut wa atul yatama amwalahum. طيب imana sin ayah نعم وآتوا اليتامى وآتوا بمعنى أعطوا dihilan niyo na in bata-bata bang siya mo in bata-bata nawapatin maas niya sibi-sibi pa siya aun alta kiabin sin alta pusaka kanya di pa'y paparihil kanya sa wabsin sibi-sibi pa siya yatim in pagtag unin hati sin yatim amuin bata-bata wala pa si mangput nawapati ama niya bukon ni sab kanuman tahon na siya magiyan naman siya yatim siya na kulong na tuwan sarak kahin niyo ako uy kanuman tahon na kaw yatim naman kaw masi in yatim amuin bata-bata wala pa si mangput nawapatin ama bang ina bukon yatim in pagtag kanya latim bangak wala da piyang lupahan. Naam naunin baita sin Quran wa atul yatama tukbalan niyo in alta tukbalin niyo yung mga yatim amuin sibi-sibi pa tukbalan niyo pa mga yatim in alta nila impangasuwang bata-bata pa hipapatukbal na atawain tukbalan subay na siya lumasag-lasag mabut na siya paamuin mablakur rijal paamuin long tabihan lambang sinin siya usog na iwan on na akal pamikil niya maray bangkan niyo. Isin tukbalan sinalta. Bata-bata, pa'y tukbal na kanya. At awasway na siya lumaggo na.
Kasi lumaggo na. Mayta yung Quran na mayta wa atul yatama. Tukbalan niyo pa yatimin alta nila. Namanahin niyo ko. Bangkaw imian yatim hakikat. Nasuway mo hirihil nin alta katan. Bata-bata pa siya. Misan siya mga 7 months pa. Naikat tumunalong mo yatim. Nayari na yung pusa kayama mo. Kain hang kakumpul bulawan. Yari pa yun hang kakyod kuransin. Hang kamilyon. Baya-baya mo na yatim. Na maguno na yung yatim. Kumpas mo. Makapanaw ba mami sirilak isa-isa niya? Di. Uning maksud na hindi. In yatama majaz. Tabihu. Ba't kaw rin masa? Yan kawayrong majaz. Halom siyang Quran. Sen hipo siyang majaz. Halom siyang Quran. In yatama majaz. Tayyib. Majaz. Maksud dain doon. Yatama. Bi'tibari makan. Considering nyanan siya yatim. Sabab sinhal niya nakauna bakas siya yatim. Sa immaksud, apabila sumulig na lumasag-lasag na iban, sumangpot na in akal pikilan sin yatim. Bangkaw mga sumita nyanan yatimin amuin sangput na, lang mo consider in bakas siya yatim na kauna. Unin alaka, bi'tibar ma kana. مفهوم يا شيخ؟ مفهوم؟ مفهوم. اوكي نادتو ان شاء الله. طيب ان علاقه ريندي باعتبار ما كان، ان كائنه باعتبار ما سيكون. طيب فرمان سن الله سبحانه وتعالى هلوم سن قرآن على لسان نوح. هرلا سن نبي نوح. ما معنى هرلا سن نبي نوح؟ أتنين نكبسر نبي نوح ليمبل هلوم سن قرآن. تمام؟ قال الله تعالى إنك إن تذرهم. فهمن يمرأ القرآن يضلوا. May tanaigin nun. May ta siya na majuzum. Jawabin niyo ako. Jawab, asyart ahsan. In tadharhum yudillu. Jawab syart. Kung ka mapando ka halo, ha? Jagahin niyo. Innaka in tadharhum yudillu ibadaka. Wala yalidu illa fajiran kaffara. Inakisin Nabi Nuh alaihi salam, nangayo siya doa pa Allah Ta'ala, Ya Rab, innaka samunatu din ikaw, intadharhum. Ma ma'na wadhara? Yadharu. Pasaran. Wadhara, yadharu. Ay intatrukhum, bang mo sila pasaran, buhi. Buhi pa. Magkambuyaan pahababaw sing gumini. Yudillu ibadak. Laong ninipon mo. Mangmubuhion pa yung mga tao kapi ng katan. Manglaong pasan. Mga ipon. Wala yalidu. Iban di sila mag-anak. Magtaod, magsuling sing-sing. Malaingkan. Bang sila mag-anak. In anak gumawa din kanila. Fajir. Mamana fajir. Tao nagmamaksiyat, kafar iban tao nang himuting kayo. Impangaso, in tao bang siya makapaktubo, pagbugsak pasikan, tao fajir na magtuy, magmamaksiyat na magtuy, bata-bata, pagguwa naman, pagbugsak naman pasikan, nagdara na cross niya, iban na si mga sanggot niya, bihan, jawlaka na magtuy, at away bata-bata, way panayo-nayo. Kullu mauludin, yuladu alal fitra, faabawahu, yuhawidanihi, wa yunassiranihi, wa yumajjisanihi. Long sin hadith. May talong sin, Nabiyullah Nuh, bang mo sila pasaran, buhi, magkambuyan, akin lupaan,
Laungon pa yung mga ipon mo, iban wayroon anak, hipagbata nila bang bukon, fajr magtuiban sing kafir. Sining bata-bata, suway na siya, lumagguan pa siya, mahinang fajr etawa kafir, bang sa upama, pininin para kalayan. Uning jawab hao. Aun majaz? Aun majaz ha ayat away. Aun majaz? Tudluan niyo kung kakahon ni majaz din. How ni majaz din doon? Ha? How ni majaz din doon? Yalla ya shabab. Uy na. May takamuan. Fajir ibansin? Kafir, kafar. Sa bata-bata, bang yan pahibugsak, bukon fajir. Bukon siya kafar. Wayroon pa na yun siya bata-bata. Na may talong sing Quran, wala yalidu, wayroon hipag-anak nila, si mga tao yan. Bang bukon fajir, iban kafir magpo. Na. In majaz din di kalima fajir, iban sing kafar. Bukon in maksud, in makna niya rin hakikat, bukon. In makna niya rin majaz. Unin alaqah. In alaqah. Unin alaqah. Ha? Unin alaqah. Talian niyo. Pikilan niyo. Bi'tibar sayakun. Ahsan. In Quran yanan niya sadya in anak hipagbata sin mga daruha ka. Mahinang fajir iban kafir, biyasin mga kaapuan nila, bi'tibar, considering sin susungon jumato. Mahinang da sila bihad to. Mukunin makna niya, pagbugsak naman, kafir iban fajir, huwag magbiyad to, huwag magkabtangan bihad to marakal. Sa, considering, susungon jumato, banga mo rin manubo kanila, iban sin magtarbiya kanila mga tao, daruha ka yan, na mahinang da sila kafir iban sin fajir. إذن هنا مجاز مرسل علاقته باعتبار ما سيكون باعتبار ما سيكون أبيسي توان أمس نقصلت سن تعليق نقامنا توان أمس باعتبار ما سيكون kihatian nyo na atawa isa-isa ko rin biya nakakuha kaya ko magtukahawa. So, ipalahan-palahan yung luwakan kanyo yan. Ba't ka mo makapaham maraw? Kaya ito. Fahim tayo, Shaykh? Ako mangiim parasahan kung di makapaham, hindi ara ako nagbisara. Labi rin singi, simparasahan niya durungog. Aun yan mga ngadji, okay ra ka niya, misan di niya kapahaman. At least lang niya barakat na ka. Allahu Akbar. Tahun pa tahun barakat na sadya. Nayaw barakat sadya yung kaon. Ni ilmu yung kaon niyo ha. Barakat iban sin ilmu. Tay. Mari kita pa ayat. Mau mo magkabasa na to. Suratu Ghafir. Tabihu ma'i. Ang plus light niya. طيب. قال الله تعالى وينزل لكم من السماء رزقا. سورة غافر. آية هنكو تقدو. وينزل لكم من السماء رزقا. إن معنى سن آية إن الله تعالى سيا إن نجبنأ kaniyo, lakum. Daing hataas sin langit, rijiki. Siya, Allahu Ta'ala, in nagpanaog kaniyo, daing halangit, unimpya naog, rijiki. Impangasyo ko.
Bakas ka mo nakasakop, nagkahugim mga mangga, iban sin apple, dahil hatas langit. Ang muridjik hinay ni, dahil hatasin langit. Nakasakop kaw, aw mga istabong na hug, dahil hatasin langit, nagsagaw na sadya kawihan. Nakasakop kaya, Sheikh? Ima bukas, kiarutan bukas, so nagsakop na sadya kawihan. Aun, na may talong sing Quran, siya magpanog dahil halangit, rijiki na magtuy. Rangkan niyo. Unin magnaog dahil hataas sin langit. Ha? Imagnaog dahil hataas sin langit, ahsantum, amunain, ulan. Bukol rejeki. Sa inulan, pagdagpak, pakinlupaan, humumbalin lupa, dumayaw, uno na yung gumawa. Katumbu-tumbuhan, gumawa na yung pitsay mo, gumawa na yung, uno naman, yung mga apple mo, yung mga lara mo, yung katan, ha? Mahinang mo na. Rejeki, aw na bang ko magtula, aw na siyay mo, aw na sulasi mo, aw na saying mo, aw na niyog mo. Nagsabab dahing ha ulan, tubig. Ang pagumuain, in rejeki. Hati ni maksud singkab tangan rizq, majaz, bukun maana ni hakika. Majaz. Wala pa kita nakasakop, nahuging pitsay pa mga uta, miya manaw kita haram lupa. Yaw na nahuging mga karot, sima, sibuyas, ang pinhalga, pilasin ng kakilo. Pila? Mga kanuman lang sa mga 1 Di magbibihang kakilo. Pasali na kayo nga tanim price. Mga ruang gatos, depende. Bang sibuyas, sibi, mahal ka. Mga ruang po, 2 kauhaan. Inay ba umang pilasin na, mahal ka. Nam. 1/4 na pagbiyo mo, amo pa yung piyapaisan. Nam. Budget, biyanin hal. Mag-budget kita niyo, lihedon niya. Uno in maalaka sin ulan iban sin rejeki. Bangka mo. Ha? Bangka mo. In rejeki musabbabun anil matar. Nagsabab in rijiki deng haulan. Musabbab in rijiki musabbab bima'na result siya sinulan. Amat in terms in musabbab. Result siya undol. Lang sinsinog. In balikan ko. In rijiki musabbabun ay bima'na natija sinulan pianaog sin Allah subhanahu wa ta'ala. In alaka sin rijiki iban sin ulan al-musabbabiyah. Al-musabbabiyah. Sabab in rijiki result siya, musabbab siya sin ulan. Hada huwa. Unin alaka. Naman ko mga maglilay na si mga ayat na lang mo ini majaz. In alaka niya musabbabiyah. Kublaan magtin magdurong. Allahu Akbar. Unutayan lang niya. Maray mga ilmo pag kausog. Na. Nahinangon na isab sintaw mga ilmo. Di pag-ukon. Yan siya ning kasuban simpakat. Misan in ilmo pikhihinang na mga ilmo pag kausog. Amun lang niya kasad taarro di bantayin. Na syurut siniyat sa ito fikhi. Sa on waktu pagtuon isab lo. Hati ko yung daywang mita. Tagabarakat ba? Tagabarakat. Kanapan pasing kayo wanan manikam. Eta mo rin manikam? Manikam amuin kuan. Ano ba ini? Lu-lu. Halom sin kuan. Halom sin amuin kuan yan. Ano ba ini? Halom sin sel. Ano ba? Tipay. Musa tipay. Amo ating manikam imaanan. Basa malayo. Aw nagsulat, biya research nila, bangunin manikam. Amo ating maanan. Ala kullin.
نعم نندين دي آياتين مجاز كبتغن رزق إن علاقة مسببية طيب mari kita babait kabtangan sin mutanabbi amiru syu'ara di mutanabbi laung sin mutanabbi laung niya lahu ayadin alayya sabighatun u'addu minha wala u'addiduha u'addu bukan a'uddu أعد منها مبني للمجهول أعد منها ولا أعددها لو سم متنبي بأن تغني إن أنبق ما نسيا لو له أياد علي سابقة Aun long niya ayadi, kaitan yun ayadi, jama' sin yad. 5. Aun long niya mga 5 niya, yari ka ako, sabiqatun naputos niya ako. Sin 5 niya. Paman niya, bang wayroon hakikat, bang way majaz, mahunit saan, magpabuntol si Ma'ana. Aun long niya 5 niya, mga 5 niya, alayya, in alayya ni yari hababaw sinuko. Yari kako sabighatun naligo to simbaran ko katan sabiga sabaga bima'na narakatan. U'addu minha. U'addu mabistana ko lang niya deng haliman niya. Wala u'addiduha di kulong niya makirayban mabista. Inakulong na mabista na ko rin haliman niya. Wala u'addiduha, iban di kulong niya maitungin 5 niya. Bangka mo no may makna singkabtangan 5 dahil ito. Uno'y maksud si mutanabbi. Aun 5 niya yari ka, kung bimaknin uni in 5 sinta o yun hauni abihan. At tawanin maksud. Aun long niya 5 niya yari hababaw sin uko. Nakukuan niya katan. Naputos niya bang mga kato. Nararakatan samwa. Baran ko. Unimaktod sin 5 day doon. Nawang hapamaham sin kewan ng 5 tudlong niya. Hakiki. La. In Arab mag-usal sin yad, mataw din pakayan niya. Lahu ayadin, alayya sabighatun. U'addu minha wala u'addiduha. Imaksud sin mutanabbi, dahin di. Law niya imaksud sin ayadi rain di 5 ni'mat. Aun long niya mga ni'mat niya buddi ba bang makato. Aun long niya mga 5 niya yari hababaw sin uko. Mga ni'mat buddi yari kako yari hababaw sin uko na sabi ka narani katanin baran ko atin niya nakasud katan paamo in ni'mat niya yon. U'addu minha. Hambok na ko rin dito mabista ring ni'mat niya. Wala u'addiduha, di kulong niya maitungin taod sin ni'mat niya. Ingkabtangan 5 rin di majaz. Unin maksud sin ayadi rin di 5. Majaz. At niya majaz. Taib, may niya na ni ni'mat 5. Unin alaka. Unin alaka niya. Ha? La. Talian yung marayo. Unin alaka sin 5. Iban sin ni'mat. Uno yung parsugpatan sin 5. Iban sin ni'mat. In parsugpatan in 5 al-haqiqiyya sababun limanhin ni'am. Siya in sabab makarihil sin ni'mat. Bukon ka ba kung magdil kay mo sino, ipagdil ko kay mo. Dila ko biyan, tapos ta. Atawa uko, atawa 5. 5. Siya in magdihil sin ni'ma.
magsabab daing halima in pagdihilsin ni'mat. Ang kanda ngiyanan daing di in lima ni'mat in alaqa as-sababiyah. Unin alaqa as-sababiyah. Ba't bang mo miyanan hakika? Lang mo aun lima niya yari hababaw sin uko. Unin lima pagyano mo yari bihutang niya. La. Atin niya bima'na mataod ni'mat. Kaya dihil niya ka. Kaya hababaw sin uko. Mataod babuddi. Bamakato. Isa na sabing pakatulong niya yari lima niya hababaw sin uko. Atin niya ma'na. Atin niya mataod din buddi. Kaya babuddihan ko sin tauyaw. Bihan sa. Na imbuddi nagsabab daing halima. Masal sin amati magtutukbal. Pagdiril kay mo bukas, bang wayron bukas mo, bang mga way lamay mo yan, aundakanan mo, dilan neb ko mga lamay, kanda tulong na sabiqatun, narakatan, naputos. Dahil sa kaulaw lang lima yaon, naputos katanin baran ko. Sabab, manahot maaslag, kaya bubuddihan siya. Sibuyas kamatis, ipagtatabo, ipagkakataan na siya ay magdirihil. Amo hatin pagyanon niya, alayya sabiqatun. Tamam ya, Shaykh? مفهوم؟ مفهوم. طيب mari kita pa وقال آخر لو سنهمبو كم بعثنا الجيش جرارا وأرسلنا العيون كم بعثنا الجيش جرارا وأرسلنا العيون Naam. Laung sin hambuk magbibisara. Pinasadya laung niya inna parana mu sundalu jaysh. Jarrar mataud. In jayshul jarrar amun sundalu mataud. Jayshul aramram. Laung sin kaywanan. Amun sundalu di maragpak na in haunahan in habulian niya ripa. Nabi niya mataud tuud tao. Jaysh Jarrar nung sinarap. Pilasadya lang nin na para na mo sundalu mataod. Wa arsalna al-uyuna iban na para na mo na yung mga mata. Una yung mata na hindi piyara. Nagpara sila sundalu iban mga mata piaglukit piyara raisab. At tawabed din, ya Shaykh. Una yung maksud sinuyun na hindi jawasis. Ano tanoms? Magkita. Allahu Akbar. Imaksud sinuyun jawasis. Una natin jawasis, spy. Piara na mo na sambilin mga spy. Tamam? Impangasubo. In kalimat uyun, imaksud din di majaz. Sabo ko ni maksud mata. Una imaksud din doon, jawasis. Jama' sin jasus. Jasus sin spy. Jasus. In jama' niya jawasis. Uno in parsugpatan sin jasus. Parsugpatan sin mata. Iban sin jasus spy. Unin parsugpatan sin mata. Iban sin spy. Unin piara yaon baran katan sin tao to mata rin piara. Kata namun spy. Imparsugpatan. Pagkain part sa halga-halga. Ha mga spy amoy mata, hipagjaga nila sin, kignot ko hiwal sin tao. Ang kantiyawag in spy, mata, sabab sin, in, hipagjajaga, pag usalon nila, hinang nila, pagtungop, iban sin, pagjaga-jaga mo na in, mata. Naam, in nasabot, dahin doon, mata. Adapunin kamaksuran tuod, jasus. Unin parsugpatan, al-juz'iyah. Sabab mata, juzo, part sa jasin, hambuk baran. Unin alaka, al-juz'iyah. Part. Tingi. Tamam? Naam.
Mari kita pa ayat sin Allah Ta'ala. Qala Ta'ala ala lisani Nuh. Harila sin Nabi Nuh. Atin na Nabi Nuhin nagkabtang na amlim palhalom sin Quran. Qala Allah Ta'ala. Wa inni kullama da'awtuhum لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. Inagis si Nabi Nuh. O Tuhan ko. Wa inni. Iwan sabon na ito din ako. Kullama sa kabilang. Hati niya kullama every time. Basang galis. Sa kabilang da'awtuhum, da'wahan ko sila, mga musyrik. Litaghfira lahum, in lamut ta'lil. Hasupaya ampunun mo sila. Ja'alu, hinangun nila. Asabi'. Unin hati sin asabi'. Jama' sin usbu'. In usbu', amo na yung gulamay 5. Hinangun nila. At tawahibutang nila yung mga gulamay 5 nila. Patay nga nila. Hasupaya rin sila makaroon. Impangasugo. Intaw bang siya rin mabaya dumungog, sampungon na yung taingan niya. Uno hikasod niya yung katahan gulamay 5 niya. Hirasok. Inasabot siyang Quran, asabi'. Mga gulamay yan 5 nila. Impangasubang sila mo in hisud nila. Kaya sud nila baha katan gulamay 5 sumarang. At tawain sumarang amurain duhol sin tudlo mo bihan. Bangkan. Apasarang mo Sheikh Maulana Umar? Ini ing gulamay 5 mo ikasud mo katan patay nga mo. Hambuk dah. Di pa isab sumud katan. Uno rin sumud. Ha? Kukurin sumud at tawa sambil. Amo yung duhol niya raw. Naam. Narindi. Maparok na to in kalima asabi' majaz. Sabab di mapasuding katan asabi'. Amuray sumud, duhul niya. Naam. Naunin alaka rin di. Juz'iyya atau kulliyya? Kulliyya. Katan. Di mapasud. Amuray tudlo niya. Ang pangkain na yaon, mata, juzu. Part, tingi, sinbaran. Juz'iyya. Ang pinasabi' katan, naam, kulliyah, yung pagtagkan niya. Tamam? Fadal. Ang buok pa ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, magkabasa na tumadaran, amin ha mga tungod sing kafara, bang magkiparat, faman lam yastati'unu tadto. عتق رقبة. ها؟ عتق رقبة. Bang kita magkiparat si mga zihar, nakaiyanin ang katawin, ikaw lang niya, pasawan niya, intay kud mo lang niya, natay kud hiina ko, di na ako makasuok kay mo, ziharin pagtag, unin panagnan kiparat, papagkiparaton ka niya, fatahriru raqabah. Fatahriru raqabah. In raqabah, ulit natin sin raqabah. Harap ulit mana sin raqabah. Liog. Tahriru raqabah. Hati niya bang mumanahan. Magpamahar di ka siya liog. Nauno yan, tuchap-chapon mo liog sin tawihan, nalaw mo pre na kaw. Ataway maksud niya hambuktod baran slave. Ang kamo. Ha? Ambok baran. Ataway maksud niya rin dito.
liog sa dyan, limahar di ka, tabi, manok chap-chapon tabihan, limayan na ka. Ha? Atinin raqaba rin di majaz. Imaksod, katibuukan baran, abd, ipon. Taib, unoy na alaka. La hawla wala quwata illa billah. Unoy sabab. Juz'iyah, in raqaba, in liog, juzo, sin hambuk baran. Part na siya. Ay farman sin Allah Ta'ala. Kullu shay'in halikun illa wajha. Kaiba ng ayat? Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Ingkatan sin tiya panjari malanyakda. Jibril, Mikail, Israfil, sambiling malakul maut. Wa yabqa amuray makapin wajhu rabbik. Unin hati sin wajh bayhu. Unin in wajh bayhu. Wa yabqa wajhu rabbik in tumaptap makapin bayhu sin Tuhan mo. Kumpas nyo yung kabtangan wajh dahil di haqiqa atau majaz. Jawabin niyo ako. Bayhu, haqiqa atau majaz? Ha? Majad. Nabang hakika, sir. Biyan yung pagmaanan nila. Kimangi na kaw. Kimangi na kaw. Naku, biyan yung pagmaanan nila. Namang haqiqa. A'udhu billah. Bukon kita magbisara, magpasawang ko sadyakan. Kasul kita pagkasirikan. Bang mumianan haqiqa, malanya pingkatan, imakapin bayhu. Way siki, way uway katan. Kumpas, mamara yung pagtuhan mo biyad. Biyan yung pagmaanan nila. Iday. Okay. Amuan hindi okay nga tan. Mapasandong mo yung bihad. Mangidagbos. Kusiya nun aum bayho, takamata, sa way kilay, way tainga, way ilong, way nasabot halam sin hadithin ilong. Nga dinindagbosin, tiuhan mo yan. Ang pagkawim yan min ghairi tashbih, haway pagpaanggil. Simple, anggil mo na, hapanagnaan pa. Kayfa hadha tanaqud? Tabi. Ang kandalong sim mga ulama, al-wajhu huna bima'na al-majaz, imaksud dhat sin Tuhan Rabbul Alamin. In tumabtab amurin dhat sin Allah subhanahu wa ta'ala, wajib al-wujud. Intabihu ila hadha. Tamam? Na. طيب انتهينا من هذا وآتوا اليتامى. طيب عندي كده قال الله تعالى فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بقول وق lumagwin waw. Way mufakham waw harab. Wara. Wa suway nahaqafan palumaggo. Waqtarib. Wasjud waqtarib. Ano yung makna niya? Lang singkaywanan mufassirun ni mawgin ayatin kan Abu Jahal. Na Abu Jahal daram biya nagsisilawak sa jabiyan hanadi. Kaya tan yung nadi, innadi tempat pagtitipunan sin tao. Nadi pagtag. Biya mga pantahan pagus pagtitipunan nila. Naam. Farman sin Allah Ta'ala falyad'u nadiyah. Tawagun niya na yung pantahan niya. Yung pantahan matag. Tawagun niya na yung pantahan niya. Aung ba tawin man? Hoy, pantahan, karibak ka. Matag mo yung pantahan? Kaya nyo na yung pantahan? Ang tempat place yaw. سندع الزبانية سندع الزبانية tawagon na mo day sabi malaikatul azab, malaikat maniniksa in zabaniya rin. Unim maksud si nadiya rin di. Uno matag mo ba in nadi? Matag mo in tampat? Pagtawagon, kakasakasan mo, long mo, yakaw, hag, karikaw.
atawa yung pagtago na mo yung tao, yaon hapantan. Mga tao. Na, hati na yung kabuntulan si ma'na, biya di sinayat sin Allah Ta'ala, was'alil qarya, asubuhain, hula, inlungan yan. Maasubuhin lungan. Di, unin pag-asubuhon, amoy tao halawm, was'al ahlal qarya. Naam, hati ni hindi majaz, bukunin maksud niya rin, hindi hipaasubo, hipatawag inamuin, pagtitipon-tipunan. Maksud din doon, hipatag, in mga tao, amuin gaus baugbog niya, pagtitipon-tipunan niya. Unin alaka niya rin, hindi. Ha? Unin alaka niya rin, hindi. Hipatag, nadi tampat. Maksud amuin tao hatampat. Unin alaka. Mahalliya, tampat. Nadi tampat. In alaka mahalliya. Naam. Ang buong ayat sin Allah Ta'ala, Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Sabunnal to din mga tao marayaw, jama' sinbar, lafi halawm sila ni'mat. In ni'mat ma'nan. Kaya tanyo rin ma'na, bukon siya concrete, abstract lang simbasa ang galis. Biya sim mga lasa, pagtumtum, in lasa, on shape niya. Malasa ko kay mo, biya masaggaw mo bihan, kaulinan mo, in lasa. In tumtum, kaulinan mo in tumtum. Bukon biya sim maliling kurani ni concrete, kaulinan mo. In ni'mat ma'nan. Walaysa that ma'nan. Naam. In Quran na may tasahunal to di mga tao marayaw hani'mat. Nakabutang hani'mat. Din sila makabutang hani'mat. Sinin ni'mat yaon, di siya kabutangan sa bukon siya di pagkaulinan. In pagkabutangan di siya mga lilingkuran ni makalingkod kaw, konkret. Unin jawaban. Hindi lang si mga ulama majaz. Sabab in pagkabutangan tampat. Bukon ma'na. Tamam? Bukon ma'na. Unin pagkabutangan tampat. Maksud sin ayah sabunnal to din mga sila tao marayaw hatampat ni'mat. Hatampat ni'mat. Biada sin ayat sin Allah Ta'ala fa fi rahmatillah. Sa atin ayat unutad to. Ha? Wa ammal ladhina unatatin ayat. Wa ammal ladhina amanu kadto. Sabunna to din mga adapo ning mga sila na marat saya halawm rahmat. Harahmat. Impangasubo, kabutangan mo yung rahmat. Sa panton malilingkuran makabutang kau. Di, sababin rahmat ma'na. Kaya tiyan niyo mga ulimbis na kuma'na. Di asya sa isog, di kaulinan. Di kabutangan. In man dyan pagbubutangan amuin konkret. Di mga luluunan kabutangan mo. Kanalaw sin mga ulama, maksud, mga bariman, hatampat sin rahmat. Fa fi rahmatillah. Unin alaka rin di. Bukod na mahalliya. Al-haliyah. Amuin tao, al-haliyah, amuin tumampat, hatampat yaw. Bukod biya singkain niya yung tampatin na sabot, in alaka, mahalliya. Bangin masabot da hindi, amuin tampat, amuin long tawihan, bubutangan, in pagtag kanya haliyah, bukod na mahalliya. Idan, pilain taod sin alaka katan, sin majazil mursal, as-sababiyah, al-musabbabiyah, al-juz'iyah, الكلية اعتبار ما كان اعتبار ما سيكون المحلية الحالية وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين